kokborok bangke waisa wiso ani kokborok clear ang ya tambagi ingke ang deliver kokborok sanani borok se maya aro chini national bird peacock chini campus se tongo amit bo Tripura ni no bo LL.B pore tongo Delhi University wo ar mating ke ang tongi thangmani abo norok nai mano 3 windows a windows no tongi thangmang yang side ang kyani college ang orono graduation khayo obo top college se India ni top 10 tongo obong ke gate yang ong ke college classroom rock obong ke naidi south campus yang ke library sakabo dibor ka ham jotono ang taisal norok no lamsokani channel ang tabuk ani campus kasamo faizak o campus o ang 3 years tongi thango ang LL.B pore furu o campus ingke south campus Delhi University wo 2 campus tongo kaisa ke north campus kaisa ke south campus obo administrative brok kisa easy khainan bagai brok je south por nai rok nong ke south campus o brok abo khayo ang tini diborong ke Delhi police ni SHO rok no bo malai khan chini Tripura ong ke cheng brok no OC no office in charge ang kaisa Delhi police ni representative member Tripura state ni bagai am bagai cheng additional commissioner police bo bai sajago joto police station thangai norok SHO rok bai malai norok interact khaidi ingke tai norok report di nei abon bagai ang ani dolno butilangjak ingke abon pore ang tini south campus police station no phaijak police post ajagao ke police rok malai pai ang tabok south campus o chini Tripura brother bai bono malenan thangi tongo bongke bus pass nam mano obongke post office yang side ongke ATM tai bank State Bank of India yang ke examination branch aboke advocate dani jengoro hostel thangsa no jeng pore thango dani bai you want to say anything to Tripura people okay yeah for Tripura guys you should also come forward in studying law here at South Campus we have a very good hostel over here you should come up and study law and then it will be very helpful for our people tabok jeng hostel thangmani abon chin notice ni bagai reserve khaijak 90% seat ke je porna muchuk norok por phai or pore mano ang kokborok bangke waisa wiso ani kokborok clear ang ya tambagi ingke ang deliver kokborok sanani borok se maya aro je waisa wiso Tripura sarok bai malekhang ke chimi se kokborok sau ambagai waisa wiso ingke English ni je kokborok taisa sanani onek difficult ngi thango kok se mayang thango obo administrative building no or student dok noni transfer certificate tai marksheet dok nanan kangke o jaga ma phayo oboke Delhi University ni administrative block no bo south campus yang sujang ke hostel norok nai mano peacock butongo o campus o Tripura sani bisingo ang bai da porase or first jeng tongi thangkna ang je Simon mani motengke chini taimasa tabo law porenai chini Tripura ni tongo bini mongke amit Tripura jeng bono malenan thang tongo or hamna ni bo haino allow khaijak ya bini mong nawi se jeng tini allow khaijago obongke warden ni nok hostel ge side madi or hamna ni bo security tongoro gari phekangke student phaikan ke bok jotono record kaina arawali hostel obongke sarmati hostel sarmati ke ang tong thangmani abo norok nai mano 3 windows a windows no tong thangmani ang tong aja 3.5 years onek nai thok obo tu tong thokoro obongke hostel obo joto room mangse room o dujana student tong joto room no two student ani room ke u aro 35 room number ang beda poras jeng keni no LL.B porejak of the hostel stand ni bagi jotong ri ro sulajak student chini jeng tongfurung ke chini waisa notice student obo pizan na fanan buthari chalai bro
Second row. Obongke chini Amit bo Tripura no bo LL.B pore tongo Delhi University wo abo oro Saramati hostel o jaga wo tongo ang tini bini mungnawi se chono entry mano gate tambagi inge gatekeeper ok sung nung boro thangnai ne chen angbo tongi thangjak no haifano a gatekeeper ok kari ka aban bagai brok sinilia ke Amit ni mungnawi cheng oro phaika signature wi as a guest tau ke student only ya ni Amit na sungnai bo oro tongmani busagri Dara chung aro mess fee ke chini 3400 maro te chini hostel fee ke 2050 maro ta agi ke te bose dam kom tong mane bo agio mess fee ro 3000 tong mani te iko hinke chini hostel fee hinke 1500 ok tong mani Gan nang oro kaisa student Northeast Student Union ni nang kaisa member buna member post tong side ang agyo president tong manoro hinke ani to tabuk last sem tong hinke ani post last year change khai tabu haino executive iko se tongo normal post hinke haino borno guidance route nani koro nani omtisi sinita gan norok nai mano nai bo president bu tong ja ti prasa oro kom no hai bano chung jesa jaga tongfano chung ekdom high post na wo engke tai kaisa engke nang chini ti pasarak no oro porina da muchuk o hostel o dara oro porina be khub hamja se oro nini chini library bo always 24/7 je open nung nini room bo porimano room jodi nung porina kun kichu kun somoy mood rok phaiin tongo engke nung porina engke library thangoi aram se pori tong mano oro engke nini metro bo gana se just nini gate ni okhor ke se metro nini college thana ne just kona jaga thane joto pura sujug subida tong taro norok khanai man khana o campus onek no kaham oro library bu tongo oro library 24/7 khula goro chini south campus o norok room por na muchuk yangke norok library thangi pore mano canteen bu tongo playground bu tongo onek kaham hostel no je chini ti prasarok nairi rangbo asuk nangya Delhi University o admission nanan kangke at least 10,000 ongano ke oro hostel o ke around 6,000 rupees chung tongpur ke ta kisa kom haifano tabo ke kisa bari thangka tai 500 600 ni je chini ti prasarak no obno kasana muchugo norok oro Delhi University porna muchu khangke norok entrance of ready entrance sai admission awai norok oro tongi mano ang norok no taibu funungnai oro chung mairok order khaijak tambagi ke chung lunch time os sok pelia abon bagai ang abon mairok chapai ang campus ta kisa guri wi norok no funungnai tabuk no ang ombit no malai pheka oro lunch rok pheka chung tabung ke ang ani dol no boke advocate dani bono drop khainan bagai metro station no thangi tongo ang oboni loge loge no norong no bufunung nai chung chini campus bosek toro ro obong ke director ni office south campus ni jokon sai quarter officer ke obo director yang side ke classrooms rok office of the director obong ke classroom science rok ni age ani dol tongprung ke ang oro most of the time phayo botabuk America thangtai ka ani dol rok o jaga o pori wino brok tabuk ke America thangka kaisang ke University of California o pori tongo tai kisang ke New York o tai masang ke Washington o brok o jaga no pori thango brok duijona ke Northeast ni Manipur ni kaisang ke Orissa ni chini tiprasarok no bo ang encourage khaina muchugo norok pori wei scholarship of nawi norok bo America rok pori mano nai busuk nai thok o campus obong ke library oro sak obong ke innovation okhayo kabama countries rok by milegui ongke greenhouse o jago tam kainke plants rok brok kayo o jago experiment kainan bagai oro joto science student mang blam bagai brok obo greenhouse rok matan oro cd rok butongo jago ang nukjakse
obong ke arts faculty yang side nai ke obong ke canteen university ni yang ong ke science ni BTech rok ni bong ni block canteen nai de besok nai tok अब जो तो कैंटीन से तब उनके संडे ब्लैक स्टूडेंट ओकरे स्टूडेंट तो खांगे एकदम फुल से और डेली नो yang ke staff quarter yang ke medical rok nai dia ro peacock rok haina bere petong ngko peacock oro hostel of ke age tongi thangmani se moito mano obo bu nok haino tambage inke oro almost 4 years ang tongi thangka yang side ongke joto campus mangse bongke joto professor ok tongmani obongke jeng yang back gate tui jeng phaika metro ani dol bo metro kai thana hine u yang side ongke ani college yang side ang oro no college pore u ang tabuk je lama himi tongmani inke obo south campus university ni lama yang side ongke oboke Benkateshwara college yang ongke ARSD college obo kani college ni kasarono obo lama south campus ni lama ang college opori tongfurung ke chono allow khaijage yang university ni lama ti fainani tambagi inke main gate ti thangin chau tabung ke cheng oro pore bupai kha ang oro hostel tongfurung ke yang timang no layo ang security guard ong no bukisa travel khayo tambagi inke brok ano habri asekang college pore tongfuro ke tabuk inke to already college ok pai kha yang side ong kyani college ang oro no graduation khayo obo top college e India ni top 10 otong obo ase kam ke nuk mai atam bagi inke obo ang yang ulklok tei se video khaimani ble ani blog oron muthak sinai je ani blog naine rokno belakeno hambai norok ano support khaidi norok like khaidi tai chini tai kumun Tripura kono bo share khaidi hambai